maromo pradek kod ochiko maga bad migepe mag sirkand kaunti ma Busia ma ilieko ni ne ondiki e tich kaluwore gi dhoudi magiwuoke. Duolno koro dwaro ni directors go chopi e apisgi mantiere boma ma Bungoma mondo mi gichiw ler ewi yo mane ondikgi godo e tich. Ndiko mag directors go ne okelo ng'ur e kinde jodak ma kaunti ma Busia ka kinde moko MCA ma Bukayo North mano Walatsi Gardi Jaka netimo apedha e wechego. Weza kuita wale ambao wanahusika, wale ambao waliajiriwa, na nataka niwaombe pia ya kwamba isiwe tu wale ambao wamepewa nafasi. Tunataka wale ambao walihusika katika kufanikisha uajiri. County Public Service Board, County Public Management, Department of County Public Management ya Busia waweze kuitwa. Na pia nataka kusi EACC, kamati ya assembly ambaye iko na crucial documents, iko na crucial information, waweze pia kuitwa, waweze kwenda katika ofisi yao, waandikishe statement. Ili tunataka kujua ni kwa nini baada ya county assembly kufacilitate members kwenda kuandika report, kwa nini report haijaweza kufika katika county assembly